bahlala baselingeke baqeda ichukela bendawo le ehagalelwe emguruguru amalanga la eDiepsloot baphume ngonina namhlanje bayokulinda ukuhlangana namapholisa abeka ngabulala inyoka bafuna ukuzwa bona babaphathele ziphi indaba namhlanje Abongqongqotjhe ababilaba. Kala mpotsa ke kwatile too much ne ngwana wa ka dilo tse dira ga mo Diepsloot ke tsengata dilo tse dira ga mo ene ke di leader tsa rona hona no ba mfantlo go river sent ge ba fetsa di leader di tshia somebody wa go tswa kontle o mo fastena saka wa mo patedisa mbala bathe bona bafike uCele wamemezela konke abathembise khona kuthangi utshwile bona ngemva kokuthi abahlali balile ngobelele sobhagalako amaphandla anganancwadi zokuba senarheni le nobukhohlakali waletha inkolo ezi16 ezichatshaza amapholisa epolice station lapha uthumele namapholisa aziwa ngamabhereta amachuma amabili umphakathi bosolulila ngawo bewatsho nokuthi amapholisa la nakahlangene nawakamasipalata azokuba likhulu namachuma amabili begoda azokuba sendaweni le inyanga endathu zonke. The last quarter of last year, which is October, November, December, 11 people were killed here. Only 3 people have been picked up and arrested. We are simply saying to the police that is unacceptable. uCele uthi bazokubopha wonke umuntu owenza ubulelesi endaweni le abazokukhetha bona ngewayiphi naga. uNgqongqotjhe Motsoaledi yena uthi uMnyango wakhe uzokuthumela izisebenzi ezokusebenzela lapha safuthi. Replishite the immigration officers 25 for 3 full months. Motsoaledi utsho wagandelela bona ubo abahlali ukuthi balisa ukuzithathela umthetho ngezandla zabo ngoba nabenza lokho bazokucalana nesandla somthetho. Bathi bazokusolo bezala bazokwelusa ubujamo bezinto ukufikela la izinto zibuela khona esigeni esijayelekileko.